Da li ste znali da su komunisti direktno odgovorni za stradanje srpskih civila i razaranje srpskih gradova i industrije u takozvanom savezničkom bombardovanju s kraja 1943. i u toku 1944. godine? Koliko vas zna da je u periodu 1948. do 1952. godine iz Srbije preseljeno u Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, pa čak i u Albaniju oko 76 srpskih fabrika? Koliko vas je čulo da je 1964. godine smenjeno i pohapšeno oko 4000 direktora, njihovih zamenika i pomoćnika industrijskih postrojenja Srbije, a na njihova mesta zauzeli ljudi koji bismo mogli da okarakterišemo kao pijanice, kurvare, kockare i lopove? Dobrodošli u još jednu emisiju kanala Ognjen. U jednoj od naših prethodnih emisija prikazali smo uništavanje srpskog sela od strane komunista nakon Drugog svetskog rata, bazirajući se na nekoliko najbitnijih stvari. U toj emisiji, koju možete da pogledate na linku koji imate na dnu ekrana, ako je do sada niste pogledali, obećali smo da ćemo napraviti emisiju o uništavanju srpske industrije od strane komunističkog režima. Kao i po pitanju sela i poljoprivrede, tako i po pitanju industrije, bazirat ćemo se po nama na ključne događaje koji su zaslužni za uništenje srpske industrije, a za koje bi kao glavni krivci mogli da se označe komunisti i komunistička partija. U periodu nakon oslobođenja od Turaka, pa sve do Prvog svetskog rata, pored poljoprivrede, kneževina, a potom i kraljevina Srbija, počela da se industrijski razvija. Najveći industrijski rast prostor Srbije dobija nakon Prvog svetskog rata, kada se stvara kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, potanja kraljevina Jugoslavije. Uvrženo je mišljenje da je prostor današnje Srbije u toj kraljevini industrijski zaostajao za prostorom današnje Slovenije i Hrvatske, ali to nije tačno. Čak bismo rekli da je naš prostor po svemu bio ravan, a po mnogo čemu i prednjačio u odnosu na Sloveniju i Hrvatsku. Recimo, na primjer, po pitanju avioindustrije, prostor Srbije daleko prevazilazio ostale prostore kraljevine Jugoslavije, a bio je apsolutni lider na celom Balkanu po proizvodnji aviona i aviodelova. Prva srpska fabrika aviona, Rogožarski, osnovana 1923. godine u Zemunu. Iste godine osnovana još jedna fabrika aviona, Ikarus, da bi uskoro ona bila prebačena u Zemun. Narednih godina Srbija dobija još 9 fabrika iz oblasti avioindustrije. Zmaj u Zemunu, Utva u Pančevu, industrija avionskih motora u Rakovici, jugoslovenska industrija aeroplanskih motora Hispano-Suiza iz Beograda, zatim 3 fabrike preciznih avioinstrumenata, Teleoptik, Nestor i Mikron u Zemunu i Beogradu, aeroplanska radionica pri Vazduhoplovno-tehničkom zavodu u Kraljevu od 1939. godine nazvana Državna fabrika aviona i fabrika Jesenica u Smederevskoj Palanci. Pobrojane fabrike proizvodile su sve vrste letelica, od borbenih lovaca do hidroaviona. Kvalitetom proizvoda Kraljevina Jugoslavija je, prema istoričaru Nikolu Žutiću, uspevala da prati mnogo razvijene evropske zemlje. Najboljim domaćim avionom smatran je lovac Rogožarski IK-3, koji su konstruisani francuski đaci Ljubomir Ilić, Kosta Sivčev i Slobodan Zrnić. Naziv IK-3 je se odomaćio, mada nije ispravan, pravilno bio IKZ od Ilić, Kosta i Zrnić. Već u prvom probnom letu sredinom 1938. godine prototip je pokazao odlične karakteristike. Pored avioindustriju kojom je prednjačila, prostor Srbije nije zaostajao za Slovenijom i Hrvatskom ni po pitanju železničke i autoindustrije, a u rudarstvu, prehrambenoj i tekstilnoj industriji je također prevazilazio i Sloveniju i Hrvatsku. Pogrešan stereotip o bogatoj Sloveniji i Hrvatskoj, a siromašnoj i zaostaloj Srbiji, napravljen je također strane komuniste kao sredstvo propagande u njihovom razaranju i rasparčavanju Srbije kao zemlje i Srba kao naroda. Glavni događaj uništavanja srpske industrije od strane komunista mogu se svrstati u 3 celine. Prva je komunistička uloga, to je umešanost u savezničko bombardovanje Srbije 1943. i 1944. godine, a samim tim uništavanje srpskih fabrika u tim bombardovanjima, čak i oni koji nisu mogli da se dovedu u vezu sa snabdevanjem okupacionih trupa. Druga je preseljenje više od 70 fabrika iz Srbije u druge federalne republike, naročito Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, ali i Albaniju u vreme loših odnosa sa Sovjetskim savezom od 1948. do 1952. godine. I treća je smena direktora, njihovih zamenika, pomoćnika, industrijskih postrojenja u Srbiji 1964. godine, u narodu poznata kao seča direktora.
Pa da krenemo hronološki. U poslednje vreme uvidom u arhivsku građu došlo se do saznanja o umješanosti komunističkih lidera u savezničko bombardovanje pre svega srpskih gradova krajem 1943. i u toku 1944. godine. Tako, na primer, dana 5. februara 1944. godine Josip Broz Tito je uputio depešu kojom obaveštava svoje poverenike u Srbiji. Citiram: sve vaše želje u pogledu pomoći savezničkog vazduhoplovstva on će dostaviti savezničkoj misiji pri Vrhovnom štabu Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Vrhovni štab će odlučiti da li će predloženi cilj da se bombarduje. Dakle, iz ove Titove beleške vidi se da komunistički vrhovni štab odlučuje koji će cilj biti bombardovan. Krajem jula 1944. godine Edvard Kardelj je saopštio svojim saradnicima sledeće, citiram: dogovarajte se sa Englezima o saradnji njihove taktičke avijacije u vašim akcijama. Oni su na takav način sarađuju u celoj Jugoslaviji. Bombardovanje gradova i uopšte veća bombardovanja odobrava samo vrhovna komanda. I iz ovog saopštenja Kardelja, kao iz onog prethodnog Tita, jasna je pozadina bombardovanja, naročito onih najžešćih gde je najviše bilo civilnih žrtava i materijalnih razaranja, poput, na primer, Beograda, Niša, Kraljeva ili Leskovca, koji su najviše postradali, pored više desetina drugih gradova i varoši širom Srbije. Takođe, poznato je da je Tito tražio od saveznika da se prostor NDH manje bombarduje, a izričito je zatražio da se Zagreb ne bombarduje. Prema nemačkim izveštajima, oko 2000 bombardera je bombardovalo Srbiju, znatno manje Bosnu, a još manje prostor današnje Hrvatske. Kako u ovoj emisiji razmatramo pre svega uništavanje industrijskih postrojenja, to se nećemo mnogo baviti brojem postradalih savezničkom bombardovanju, već ćemo fokus usmeriti na nabrajanje najvažnijih industrijskih postrojenja u srpskim gradovima koji su najviše postradali u savezničkom bombardovanju koje je sprovodilo u sadejstvu sa Komunističkom partijom Jugoslavije. Prvo veće bombardovanje doživeo je Niš, i to još 20. oktobra 1943. godine. Od preko 20 privrednih subjekata, koliko je Niš imao pre rata, gotovo da nijedan nije ostao bez oštećenja. Najgore je razorena železnička radionica, koja je skoro u svakom naletu bombardera bila meta. Ovo je bila jedina radionica ovakve vrste i kapaciteta južno od Save i Dunava, koja je vršila popravku vagona i lokomotiva. U prvom savezničkom bombardovanju na železničku radionicu izručeno je 400 teških bombi, težine između 250 i 1000 kg. Poginulo je više od 150 radnika tom prilikom. Ložionica Crveni krst takođe je najviše stradala u savezničkom bombardovanju 20. oktobra 1943. godine. Tada je srušen istočni zid glavne hale, magacin i nekoliko sporednih zgrada. Što se tiče Beograda, koji je takođe mnogo postradao u savezničkom bombardovanju, tom prilikom ono što je najznačajnije, odnosno najznačajnije fabrike koje su uništene, bile su one u Zemunu fabrike Ikarus, Danubius, Zmaj, Teleoptik, zatim Zemunska železnička stanica i aerodrom. U Starom Beogradu je oštećena fabrika aviona Rogožarski i stambeni blokovi oko nje, zatim brodogradilište, rafinerija na Čukarici i deo Beogradske železničke stanice, pored niza drugih fabričkih postrojenja u Beogradu. U Leskovcu, koji je najteže postradao u savezničkom bombardovanju, čije je bombardovanje, kao i bombardovanje drugih gradova južne Srbije, planirao jedan od komunističkih prvaka, Koča Popović, zajedno sa savezničkim generalom Fitzroyem McLeanom, pored toga što je bilo najviše civilnih žrtava, bilo je najviše materijalne štete. Leskovac je pre rata bio vodeći centar tekstilne industrije u Kraljevini Jugoslaviji. U njemu se nalazilo 10 fabrika iz te oblasti. Prema pisanju lokalne štampe, nakon oslobođenja grada, u savezničkom bombardovanju Leskovca potpuno je srušeno 475 objekta, a veoma teško oštećeno 1275, ukupno 1750. Ceo širi centar grada potpuno je razoren. U bombardovanju je nestala zgrada železničke stanice, hotel Kostić, koji je važio za najluksuzni hotel na jugu Srbije, brojne vile leskovačkih industrijalaca i trgovaca, monumentalno zdanje gimnazije iz 1894. godine, a uništene su i oštećene gotovo sve fabrike tekstila. Nakon rata počela je obnova postojećih fabrika sa bivšim radnicima koji su preživjeli strahote rata i okupacije. Međutim, nakon samo 3 godine,
predaha srpska industrija doživjela je novi udar. Naš kanal Ognjilo dobio ime po ognjilu, koje se drugačije zove ocilo, koje stvara varnicu i vezano je za vatru i ognjište. Cilj nam je da budemo ta simbolička varnica koja će pokrenuti vatru saznanja i istraživanja, da ne dozvolimo da se istorija i tradicije zaborave. Na našem sajtu možete vidjeti knjige koje izdajemo, naravno zbornik Ognjilo koji je do sada izašao u 4 broja, ali i druge knjige. Možete nabaviti i replike vinčanskih figura koje izrađuje Milena Nikolić iz Aranđelovca. Ukoliko želite da nam pomognete, najjednostavniji način da se učlanite na naš kanal i simbolično pomoći, nama pomažete da dalje radimo i istražujemo. Hvala svim dobrotvorima koji su nam pomogli uplatama i donacijama. Preseljenje srpske industrije u zapadne Jugoslovenske republike bila je strategija vlade tadašnje Federativne narodne republike Jugoslavije da sprovede masovni transfer industrijskih postrojenja, mašina, tehnologije i stručnjaka iz Srbije u zapadne republike Jugoslavije tokom perioda Infonbiroa, odnosno od 1948. do 1952. godine, ali i nedugo nakon toga. Industrijska postrojenja koja su u međuvremenu obnovljena nakon rata preseljena su sa prostora Srbije na prostor Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, pa čak i u pojedine fabrike poklonjene Albaniji. Albaniji je poklonjena čitava jedna pruga koja je demontirana iz Banata i sklopljena na relaciji Drač-Tirana. Sve do nedavno to je bila jedina železnička pruga u Albaniji. U nekim slučajevima su preseljeni samo delovi industrijskih pogona, dok su u drugim kompletne fabrike demontirane i transportovane iz Srbije. Budući je da u to vreme odnos visokoobrazovanih ljudi bio vrlo nizak, iseljavanje stručnjaka iz Srbije imalo je značajne negativne posljedice za njen budući razvoj. Komunističko rukovodstvo, podržano pre svega od strane slovenačkih i hrvatskih komunista, koristilo je očekivanu sovjetsku invaziju kao službeno objašnjenje ovog projekta, dok su se srpski i crnogorski komunisti zalagali protiv njega, ali bez uspeha. Slovenačka i hrvatska strana tvrdili su da bi znatno više nivo prosečnog akademskog postignuća, kako su oni govorili, i obrazovanja njihovih republika među urbanim stanovništvom Slovenije i Hrvatske u to vreme olakšao pronalaženje dodatnih kvalifikovanih radnika nego što bi to bilo u slučaju u Srbiji ili na sličan način zamenilo postojeće srpske ako je to neophodno. Josip Broz Tito podržao je slovenačke i hrvatske komuniste. Broj fabrika preseljenih iz Srbije u zapadne Jugoslovenske republike kreće se između 70 i 76. Premeštena industrijska postrojenja obuhvatala su proizvodnju aviona i proizvodnju teških vozila, dakle takozvanu tešku industriju, to jest onu koja je ostvarivala najveći profit. Tako je fabrika kamiona odneta iz Rakovice u Maribor i tako je nastao poznati TAM, odnosno tvornica automobila Maribor, koji je nakon toga imao i vojni i civilni program proizvodnje. Naime, nakon Drugog svjetskog rata komunističke vlasti su osnovale fabriku i nazvali je Zavod Aleksandar Ranković, da bi ubrzo preimenovale u Industrija motora Rakovica. Od 1938. godine ova fabrika je proizvodila kamione Praga prema licenciji koju je fabrika otkupila od praške kompanije iz Češke. Po naređenju Ministarstva odbrane Jugoslavije, kompanija Industrija motora Rakovica, tada već zvana, je morala da preda čitavu tehničku dokumentaciju, sredstva za proizvodnju i stečeno znanje i veštine slovenačkom TAM-u. Fabrika turbina odneta iz Niša u Ljubljanu, veći deo tekstilne industrije izmešten je iz Leskovca takođe u Ljubljanu. Fabrika topova iz Kragujevca, koja je imala tradiciju postojanja još od vremena kralja Milana Obrenovića, preseljena je u Travnik u Bosnu i Hercegovinu. U istom periodu usledilo je i ukrupnjavanje fabrika avioindustrije, tako što su manje pripojene većima, ali i gašene. Tako je ugašena i prva srpska fabrika aviona Rogožarski, koja se pretvara u fabriku kotrljajućih ležaja. A fabrika aviona Zmaj u budući će praviti poljoprivredne mašine. Srpsko preduzeće za proizvodnju aviona, automobila i mašina Ikarus je premešteno iz Beograda u Mostar, gde je formirano novo preduzeće pod imenom Soko. Komunistička vlast je preselila iz Beograda u Mostar kompletnu opremu, kao i najveće stručnjake koji su umeli da rade sa ovim mašinama. Soko je smatran za neformalnog naslednika Ikarusa. Pojedini stručnjaci koji su radili za Ikarus izražavali su protest zbog preseljenja i uništenja fabrike koja je imala značajnu tradiciju. Prva petoletka iz Trstenika postavila je liniju proizvodnje borbenih aviona koja je dobila od strane Nemačke kao ratnu reparaciju tokom kasnih 40. godina.
Čitav proizvodni pogon ove fabrike je prebačen iz Trstenika u Mostar, gde je nastavio da radi kao deo nove fabrike Soko. Većina postrojenja fabrike Jugoalat iz Novog Sada, koja je bila specijalizovana za proizvodnju alata, prebačena u Trebinje u Bosnu i Hercegovinu, dok je i Subotica Livnica Partizan demontirana i prebačena u Sarajevo u 300 železničkih vagona. Toliko je moglo da stane. Za vreme perioda koji je bio veoma važan za uspostavljanje temelja budućeg industrijskog razvoja jugoslovenskih republika, udio Srbije u industrijskoj proizvodnji Jugoslavije opao je za 13,8%. Premeštanje postrojenja iz Srbije u severozapadne delove Jugoslavije bio je jedan od glavnih razloga zašto je Srbija postala industrijski manje razvijena u poređenju sa Slovenijom i Hrvatskom. Budući da su mnoga nova odredišta za srpsku industriju bila mnogo bliža teritorijama pod sovjetskom kontrolom, na primer Maribor u Sloveniji ili Varaždin u Hrvatskoj, bili su neposredno mađarske granice koje su kontrolisali Sovjeti, od njihovih prvobitnih lokacija u Srbiji, mnogi autori su zaključili da pravi razlog preseljenja srpske industrije iz Srbije nije bio strah od sovjetske invazije, već komunistička namera da kazni Srbe zbog navodno njihove velikosrpske ideje. Argumenti koji u tome idu u prilog su sledeći. Pod 1. Nakon što je opasnost od sovjetske invazije prošla, postrojenja nisu vraćanja Srbiji, niti su joj na bilo koji način kompenzovane. Drugo, premeštavanje industrije Srbije nastavilo se nakon što je opasnost od Sovjeta prošla. Treće, nije bilo sličnih premeštaja iz Slovenije i Hrvatske tokom takozvane tršćanske krize, ili, na primjer, nakon krize prouzrokovane obaranjem američkog aviona u Sloveniji 1946. godine. Tokom perioda premeštanja industrije Srbije takođe je bila aktivna i zabrana industrijskih postrojenja koja je važila samo na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. I poslednji glavni razlog je prvi petogodišnji plan ekonomskog razvoja Jugoslavije predviđao je sporiji razvoj i manje investicija za industriju Srbije, što samo može da znači ili namerno manje davanje pare za srpsku industriju, ali i veću trenutno razvijenost srpske industrije od drugih republika u to vreme. Velikosrpski nacionalizam je bio samo izgovor komunista između dva svetska rata, a obilato su ga koristili i nakon rata za rasparčavanje Srba i same Srbije. Ako je u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, potonjoj kraljevini Jugoslavije, zaista postojala hegemonija Srba nad drugim narodima, kako to da nije preseljena nijedna fabrika iz, na primjer, Slovenije ili Hrvatske na prostor današnje Srbije, ili na bilo koji drugi prostor gde su Srbi tada činili većinu? Krajina, Bosna, Crna Gora, Makedonija, nebitno. Kako da su upravo u tom međuratnom periodu više podignuto fabrika, puteva, železničkih pruga, javnih i kulturnih ustanova na prostoru današnje Hrvatske i Slovenije, nego za svo vreme vladavine Habsburške monarhije, to je Austro-Ugarske. Jasno je da je velikosrpski hegemonizam bio samo parola kojom su se podjednako dobro služili i Pavelićeve ustaše pre rata i Titovi partizani nakon rata, a i jedni i drugi za vreme rata. I pored brojnih preseljenja fabrike, od kojih smo pomenuli samo one najbitnije, industrija Srbije nije stala. Naprotiv, u periodu nakon Infonbiroa otvarale su se nove fabrike. Po nekim pokazateljima, Srbija u to vreme imala godišnji privredni rast kao i Južna Koreja. Možda su ove analize malo preterane, a možda i nisu, jer upravo zbog dobrog privrednog rasta industrije Srbije u periodu od 1953. do 1964. godine došlo je do još jednog udara na srpsku industriju, možda i onog sudbonosnog. Naime, i pored preseljenja fabrike Srbije, ekonomije drugih republika, naročito Slovenije i Hrvatske, nisu mogle da prate korak koji je imala ekonomija Srbije, a zbog već stignutih obaveza oko vraćanja zapadnih kredita, koji su uglavnom pozajmljivani od Sjedinjenih Američkih Država u vreme Infonbiroa, odnosno od 1948. do 1952. godine, prekinut je poslednji petogodišnji plan koji je trebao da važi do 1965. godine, samo godinu dana nakon njegovog isteka, i 1964. godine donešen je nov ustav kao i nove privredne reforme. Pod plaštom nove privredne reforme smenjeno je i pohapšeno oko 4000 direktora, zamenika direktora i njihovih pomoćnika u većini industrijskih postrojenja na prostoru Srbije, a na njihovo mesto doveli su ljude za koje se kasnije utvrdilo da imaju veliki broj poroka, a nedovoljno stručnosti za mesta na koje su postavljeni.
Ovaj događaj je zapamćen u narodu kao seča direktora i o njemu još uvijek nije napisana ozbiljna studija, ni iz ugla istoričara, ni iz ugla ekonomista, ni iz ugla političara. Jedini koji je ovaj događaj više puta pominjao u svojim knjigama jeste profesor dr. Dragoljub Petrović, kome se ovom prilikom zahvaljujem. Dakle, za samo 20 godina, od 1944. pa do 1964. godine, u 3 velika udara, komunisti su uspjeli da saseku krila srpskoj industriji, da je dovedu u poziciju da bude inferiorna u odnosu na industrije Slovenije i Hrvatske. Ako ste pažljivo pratili našu prethodnu emisiju gdje smo govorili o razaranju srpskog sela od strane komunista, možete primetiti da je 1964. upravo ključna godina i za srpsku poljoprivredu, a kako vidimo i za srpsku industriju. Odnosno, mogli bismo da tu godinu označimo kao ključnu, to jest prelomnu u slamanju celokupne srpske privrede. Izdajnik, kriminalac, sin najmoćnijeg političara, prvi srpski tajkun, švercer, ratni profiter, saradnik neprijatelja, kockar, dezerter, skandal majstor, playboy. Rade Pašić, enigma jednog vremena.